Ka te tiwi ina hoko atu etahi wahanga o ngā rawa o Aotearoa, me whai wāhi atu te Māori i te tuatahi ki Auarawa. Koera te whakahau a te kāhui rangatira āiwi ki te kāwanatanga o ngā hinara. Kua takoto te mānuka mā te pirimia e kawe ake. Ko te hoko i ngā rawa o Aotearoa, te kaupapa kōrero nui i Waitangi mā te kāhui rangatira āiwi, ko te whakaaro whānui me tautoko, he oi ko tahi noa te tono. I mea e mātou mehe mea, ko te hia te kāuna ki te hokaina ngā hea nei kia hokaina ki te iwi Māori. Nā ka hani ka koa te premia me te premia tuarua ki tērā whakaaro. Ko te aki a te pirimia kia tūhono ai ngā iwi, mā reira e piki ake ai a rātou pūtea hei tono hea i ngā kamupene rā. He whakaaro e tautoko tiana e ētahi, e ngari anō ētahi atu. Kao, ko tō mātou nei whakaaro kia mau tono ki tō mātou ake, mana mutu ake. Ko Ngāti Toarangatira me ngā puhi, ētahi o ngā iwi kei te tatari tonu ki te whakataunga o a rātou kokoraho tiriti. Ko te whakaaro pea i tēnei wā, mā ētahi o ngā hea e tutuki ai he wāhanga ki a rātou whakataunga. Whakaaro tino nui tērā ki a kutaringa. Nā mehe mea ka haere mai te kāwana ki te kōrero wēnā momo kōrero ki a mātou. Me tino whai whakaaro ho hunua ngā puhi ki e nā whakatau. Me wai ho hoki ki ta wā, ka tae hoki e mātou ki tā te titiro. Engare te kāno hoki te whakaaro nei, kia whakawhanui tia hoki a mātou nei whakangāotanga. Kai te haere tonu ngā kōrero i wainga i te kāhui rangatira āiwi, mā te wā e kite ai he aha, te aha. Mikey Sherman, Te Karere.